Laqa privata wara bibien magħluqa fejn numru ta' ħaddiema li jaħdmu bħala food couriers tkellmu b'mod miftuħ ma' Jobs Plus u mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi id-DIR dwar l-allegazzjonijiet li ħarġu fil-beraħ it-tnejn. Allegazzjonijiet dwar abbuż fil-ħlas li jitħallsu minn min iħaddimhom. Fil-Parlament it-tlieta għal-Ministru responsabbli mix-xogħol Byron Camilleri qal li numru sabiħ ta' ħaddiema attendew għal-laqa qal li Jobs Plus se tinvestiga l-allegazzjonijiet li jagħmlu dawn il-ħaddiema u li l-employers implikati fl-investigazzjonijiet mhux se jitħallew jimpjegaw aktar ħaddiema jew li jġibu aktar ħaddiema minn barra sakemm għaddejjin l-investigazzjonijiet. Qal li jekk hemm xi ħaddiema fost dawk li resqu l-quddiem bl-allegazzjonijiet u li ma jħossuhomx komdi ma' min qed iħaddimhom bħalissa se jkunu offruti l-assistenza kollha meħtieġa biex ibidlu l-employer. Il-couriers stess fetħu qalbhom ma' TVM News wara li fl-aħħar jiem madwar 300 minnhom ħarġu fuq strike minħabba li spiċċaw jitħallsu bix-xejn. Previous month, whatever we used to get, the bonuses are being stopped by Bolt, and they have changed the earning plan, which is going to affect us. Spjegaw li wara li taqta l-ispejjeż jispiċċaw fil-but b'medja ta' bejn €2 u €3 s-siegħa. So around 6 months ago, I can say easily any fleet could have easily earned around 700 to 800 or 850, 900 easily. But now there are more number of couriers coming inside, as well as the Bolt has changed the model of what the payment structure. Due to this, it's affecting us right now. We need longer time to work for the same amount. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġejja, spjega li għaddejjin taħdidiet ma' rappreżentanti tal-ħaddiema biex jispjegawlhom id-drittijiet tagħhom. Huwa servizz tajjeb li jingħata liċ-ċittadin, imma jeħtieġ li l-liġi tiġi rispettata u infurzata minn kulħadd. Ma jistax ikun li jkollna daw il-ħaddiema li jiġu b'mod abbużiv sfruttati fil-ħlasijiet u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Mistoqsija minn TVM News dwar l-allegat abbuż li qed jgħixu dawn il-ħaddiema kelliema l-kumpanija Bolt qalet li huma ma jimpjegawx couriers iżda joperaw pjattaforma diġitali li taqqat l-operaturi tal-flotot. Qalet li l-kumpanija tal-flotta hija responsabbli biex tikkumpensa lill-impjegati tagħha u qed tikkopera mad-DIR, id-Dipartiment tar Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi biex tindirizza s-sitwazzjoni preżenti.